le thlir tu zong zong te chi bai le vek le voinia chuan in tuna kan title kan mongan Parallax website kan siam do na masabera chon header kan han create anga header tan h2 a logo dan turatan khan in headings h2 ka manga ti chona class mi nga hena I logo ka manga chona dot le chon navigation kai ka ti supal navigation ka create anga nav ka ti anga ti chuanin dana class mi nga tan navigation ka mang le mai anga navigation ka manga navigation hi ka open to achu function link angkha reference a kan da anga chon a reference suratan hian hashtag kala da me nga chan chu ma reference kala nei don lawa changan copy thla anga home about service le contact ka dang contact ka dang chuan a dot le hian in CSS kan style vele photanga intinge lan dan toran en photila side by side in da ila okay ti hian alan dan tur chun logo kan create ka chunga oma chon link kan da kha omle maya ti chuanin CSS lampang kan design anga CSS style.css a kan ti chuan alan dan tur kha ma sabera chon overall kan sem chu be baka tuna chon a font kha kan en lokang font hi popins ka mang do na popins font HTML link hi chi sang sang om thina chu w3 mi hen china w3 a hen mi a link hi en mail hemi okay ka kan da mai don ne chuan han import kan tianga url atuna kan url copy ka popins web ngai kha font a family ka kan wa mang mai don ni chon star ka tianga margin a 0 chuan padding a 0 tho ka manga chuan in box sizing hi box border box a ka manga chuan in font hi tuna ka soyang kan popins ka mang photanga chubin popins lawm lo pal thu tenga mo error om chuan sans serif kan mang la me sans serif ka second choice a da taila ti chuanin ti khan style hi lang an chinanga link hi diklo me lok link hi an chalel sin lokang nge dang adik lo lai omem dia font ki in thar lo tlat me ki error nge en sin lokang GitHub patang hian en theng mo GitHub font hi download tur omem GitHub patang in GitHub download sinange dang lian riu me ata 3.9 4. Parallax okay Stack Overflow hen among hi oma chun noi henenge noi lampanga hen kaman pokha inang rang ni helai chu chungmi phang chinanga ai kan mang chinanga ai nang feka ka tuna kaman hinga tinge tiklon chan dik chuang lof okay anyway we will do the body first sans serif pokhi aron ang lo chono CSS activate lo mani body ti photang ani chan chanin enge error tak tak kan jong chok da ne body a hian a border background color hi white ka mang mai nga white ti sang sang ama white var chela do ka chonin minimum height a hian 100 vertical height ka manga overflow hi hidden kan ta anga phot meina overflow lo turin churin hela ya hian body header tan hian in siam le phot me header tan hian in position absolute ka da anga ti chunin andut le hian in top 0 chuan left hi 0 bok ka da lenga width tan hian in 100% kan dang 100% ti chuan in padding siam ve taila
padding setan hian in 30 pixel an danga chu mai ba ka 100 pixel 30 pixel 100 pixel kan tia ti chuan in display hi flex in ka dang display hi flex in ka danga ti chuan in atot le a hian in justify content ngaro adik thelo justify content kan space around ni in space between kan danga chuan in align items a in center kan ti le a mai nga z axis 100 kan tiang 0 ni in 100 kan tianga chuan nga tinge hi a function lo na chan hi le css hi folder ka siam lawa tikan function chiang adik css ka link ka function lo chan ka folder thani ka da lawa ka bang khani ka ti chuan a hre thiam thei mai to ka home tel logo te ki ron lang thei to a tikhanin kan thra thiam chho zel mai tura chang ka nga ya har thil har ni lawa a source code hi du tan chuan in min lo deal mai anga a thawme description a khanin source code nglaun tur karan da anga ana zong chun download thei ga da download logo khoi potang logo color te hian set ve potila a fonts khanin na font size hi 2em kan hmanga ti chuan in color hi back ama color ki logo color ki 359381 ni phang kan background ne na in mil deuh tur background tur ka thlang lok sa to chuan pointer events a hen nan ka da mai ang point thei lo turin pointer events am lo turin ka da mai nga ti chuan in color te ring change ki kan ri thiam me tra chuan home about service contact level te ki kan thak vele don ani ki nge kan ti kha navigation a kha ni ta navigation a po nge kan ti kha navigation kha text decoration non decoration am lo turin a link mai underline ti vel am lo tur khian ma chana color kha ngai chi ha kan mang le nga logo ne nei nang tur khan chuan in padding ki kan set leng padding chu nge kan ti chuan padding kha kan set lenga padding ti chuan in border radius set lenga 20 pixels ania margin hi kan set le bokang margin hi tikhan navigation engro navigation font weight ka 500 da chin taila la ro in thalo nge thalo chun e kan lo da lo lam tro e kan da na chan ka link kan itlata wa ni tro hyperlink kan ya e ka chuanin ta hianin navigation pokhi hover kha kan siamang kan mouse kan han achunga ka han da khan I think navigation hover kan tianga background color background a hian in mami ang tho khan 359381 kan manga chuanin a color a hian white kan mang mai anga kati so navigation a hover khan e bok khada le ngai kha zeu thina ka lo hriat sol pal chun transition hi dawe chinang transition kite kan khoya transition tlema alan rang smooth theinan transition dawe rengang kha ki kan hover kian smooth deun ron langa tra ki moi veni lang thu lo kan chuanin and refresh well chin khanin aron lan chuadan ti pakati moi ve riawa ka kan chudan ne ti chuanin home hi active in kan daang home hi active in kan daang zia sola ni ka home hi active in kan da singa ti chon active om chuanin home ki a pol renga om turin kan siamanga style atang khan mo over a hian double taila over a hian comma ka tianga ka zia sol siame navigation
a active kha ti khan hover ang chia khan char don ani hover pon ani thawanga active pokin ti khan danglam don lo ki chuna kina kan du chuan active ki JavaScript atangin command kan va siam le theya kan du chuan kan siam ko le meang tuna ri chan ti khan ri phot sela command vel a reference tur ki chu JavaScript atangin kaltir vek don ne ki chu har tot zong lawa ti chuan section parallax kha siam taila section a class parallax turin ti chuan in h2 ka siam lenga ta chuan headings tur aninga hi parallax kan tianga parallax icharon lang hal meya localhost live localhost ang khan iwang ron lang zela ti chuan ta hianin parallax the parallax website in da potang parallax website chuan id setila text in nakina kan nang lau thainan khan ma all sam zok nan ti chuan in da hian a section tur hi parallax kha vasiam le taila style atangin parallax style tur hi lai taka da kan duwa chutiang tur chuan position hi inherit ni lovin relative in kan danga nakina kan chon call du don awangin parallax taka chuan display a hianin flex in kan da veliang chuan justify content kan tilenga tan center ani le meya chuan align items and center bok kan tileang chuan a height hi 100 vertical height ka khati taila ti chuan in alai taka te khanan om theita chuan a text kha han ti danglam le tail helai text kan ti taka khama mi parallel te website ti tak ki kan ti danglamang achan chu nakina kan lamang tangkai dona a font te hi kan thlakanga font size te hi mo tlebin ti lian hlek taila ti chuan a color ka kan change pokonga color atan khianin a dum lutuk si lo thlang thi dum deuh hlek ki dum deuh hlek kan thlang ti chuan image hi import taila background image tu rakhi ta han kan nei sa to ka da sa vek to hi chu indu chuan download thein kan da nga eng hangau hi eng lawa kalau da vekang enge kha description a karon da vek don ne heal ti hi kan copy thla vek potanga chuan heal 1 2 3 heal 5 thleng kan ya heal 5 thleng kan da nga 4 5 ani nga 2 ka ti to 3 4 5 kan ti leang chuan khi ron lang thei to maya chuan a dot le hen hi copy thlale meanga heal 5 hi copy thlale mai taila ti chuan heal 5 aya hian 3 kan tianga id apot 3 kan ti leanga chuan leaf ta khan leaf kan ti leang chuan plant ta po plant ani le meya ti khan aron danglam to image chu he ta hi ka da sa vek wa khani ta lai folder a hian image folder in ka seta chu wang me ni kha kan thu thiam mang nang ni point set ve me don ka lai ka chu kan thu thiam thawang ti chuanin style kan en to ta khanin hidden overflow hi kan hide tri lokang chuanin overflow kha kan hidden don lawa overflow om thei turin kan siam don ni chuma sir dang dinglam han om ta de ya chu siam rem dan han ngai tu ta illa ta hian parallax kha css parallax image p ka position hi relative in kan da anga absolute in tina absolute in kan da ang te tek me hina kal thelo ji absolute in kan da anga ti chuan
absolute data khan top hi 0 kan ti lenga, left hi 0 bok kan ti lenga, ti chuan in width hi 100 vertical 100%. Chuan pointer event hi none bok kan ti lenga, pointer event ti chuan ki ron danglam ta ma se parallax ti ka bo ta de ya chu siam rem don ta illa parallax hi Parallax website ti noi lampang ada ila aron lang mayang tra Parallax website control S okay noi aron lang ta ti chuan aron churon lang thenge maya nge diklo lai noi chia toran hitra tree ki leaf la plant chia ki heng lo toran ta noi zom toran ta khana dik tho mai at ang lo hi size ted wang mai me ni tara ta hian in kan CSS lama kan siam thale lokanga a color ki avarin mangang ti kan ran lang chiang deuh ta avarin ti chuan home about ti vel ki kan navigation a kha I think kan ti dang lamang helai ben check chiang ta ten antikreng maya helai bor vel relative flex kan manga center absolute chun ta hin text shadow siamang parallax website ti inzia ka hi 2x 2x 4x 224 pixel chuan RGB alpha ha ka da dona adum ni si in ma se tlema alpha turin adumin omanga mase alpha khanin dan adum 000 ni meya dum tur chantra chuan alpha hian 0.2 ka danga tlema ang lo do turin chuan hela asai sidik ang lo do bang ni hi tikhana lang chiang thei do ka monitor tlem na lian do leka asira te ka da hen lian han da hen lian le loi sia kha lok siam lam dan amang justify content space between data lovin flex start akan data anga chu header khani header hi kan siam dang lam lok don lai home about the vel hi chan chu so leaf son in alia dona apa nga yanga ti dang lam lok anga ti chuan adot le hian logo hi atang hian margin top 27 pixel anilo top ani thela left ani ngai ni mo logo tang right jok ani mo na top dia hian right kan lawa right tikhan chuan ki right angla alignment kama margin ka right atangin logo atang hian 270 pixels vela turani ta tikhan tlemin aran tanglam vele hek down ni chuma ti chuan ta hian antilian lek ta ila ki danglam na chukan hutiam mai kan ti chuanin ta hian enge kan siam that leng ti danglam le to section ta hian section dang han siam le ta ila section sec tin class me chon header kan da anga parallax parallax scrolling parallax scrolling chu hei le time makna thum chon ta paragraph kan siam le nga paragraph hian random word search random words kan me random word generator generate papang generate word direct tapi copy menga welcome to website tibel jinka copy taila tan te kan in paste
Ang po ni set kan noi hana ron to do na ki tra chuan dangah ki ti kan rin paste ta a siam chawlok ang per space om no tur kan siam chawlok taila another pot chawila chuan ena boy thla ka mai enter metang enter thla zel teng en ti boy rio let lian phei lokila random enter nga while enter lenga chuan you to enter the generator pen enter la pela hotekan alang thuilo tu kha boy thak thina kan tan enter thla chung chung mang lem chang lai hen enter thla ila rem chang lai enter thla ila tikhan ma boy nam don chung lo mu kha me ma chu kan enter thla me ni kha tikhan parallax chu aron dik do tanta tuna chuan script JavaScript lampang tilok let text equal to documents dot get element by id dan text ka kan veng lo copy thla pop mai copy thla pop pila chuan ta hian text ni to lawin leave tianga parallax tur ka kan siam don ni ta hian chuan ta hian hill kan ti lenga hill 1 noi mi chu delete lock teng and hill 1 ka tenga hill 1 hill 2 copy thale popila hill 5 hill 1 hill 2 hill 3 4 5 2 3 4 5 chuan ta hian window dot add event listener kan tianga ta hianin scroll anti mayang chuan comma parenthesis equal to greater than chuan curly brace kan pena let value equal to window dot scroll x scroll y tianga chuan text dot style dot margin top equal to value plus value into 2.5 dila chuan plus pixel px kan tiang chuan kan close nga khan convent sin lokang tinge output kha omang kan save nga ti chuan output and sinang ki parallax kha aron dictate to ni tara tikhan dictate che tikhan dang hi kan copy thale pop mai nga leave the eval kha kan change nga top left kan tianga chuan tan 1.5 ka tianga hi chu hill 1 hill 5 ka tianga chuan left le maya value hi minus 1.5 anianga ti chuan in tan hill 1 hill 4 ni lenga chuan left ni lenga tan 1.5 tho tiang 1.5 kan tianga dingan pangakalon bang kan chuni ka copy thalenga hill 1 atan hill 1 anianga left ni to lawin top ani ve to thunga ti chuan in hei chu 1.5 ni lawin 1 ani ve thunga an ve an chinang ro nung so kal dik lo ni mo nung hi ina positive om de ya okay om je chu ta hian hill 5 le hill 5 le hill 4 hi ni mo hill 5 le hill 4 hi minus hai plus ta nenga hi minus zo kan intur chu hi minus hi plus te kan dictate che kalo da thlak thleng pal lo ti khan adikta please like and subscribe to my channel kamizong khani kalome thank you very much.